Yang punam pu Sharatchandra Sharma Impact News gi Manung taram nok sari ngasi Manung kana kada wapam topic say where is 7 pay commission heading for 7 pay commission chatliba mayon se karom dano nahan strike hogiba ceasefire strike hogiba numit ngasi tharakanda numit 77 days pura complete oire adubu hojik phawbudati maroni yana bagi karigi wapam singse ubo phangdri aduga maromda कोई DC अदुगा सेक्रेटरीट करी करा मरुओइबा डिपार्टमेंट सिंग याउछलकपा मरुओइबा ऑफिस याउछलकपा से मरम ओइरकांदा मरुओइबा सी सांग सिंग कैसिंग लनाइ गी ओइबा अदुगा ऑफिस की ओइबा अदुगा कॉन्ट्रैक्चुअल की ओइबा फाइल सिंग कैसिंग अमता प्रोसेस तौबा यादबा फिबम दुनो ओइरकांदा खमथेंग वाबा मतम दुनी हाइरिबा फिबम से यानदना सुम चटलगना कराइ फौ चटपा अदुगा मसिगे अवाबा से कयांग पुइना थेंगनबगी पांगन दुना कोई प्रजा सिंग लेदोरी अदुगा सरकार न मसी कराइ फाउबा मसी हैंडल तौरकांदा कयाम थुनु यानरकपा पुरकपा ngambagi phibam दुसु होजिक फाउगिदि उबो फंगद्रे अदुना कयांग पुइना संगिनी कुइने मसी कुइसलकाना मसी ख्वाइ वाहक दुसि कनानो अदुगा सेन लेबा नत्रका phibam थोपगी मुक्ना बस्ताइदा प्रजा सिंग खमथेंग वाहन बसे कदाइ फाउबा चुंगबनी हाइबे मुतांग खना जनब तंजानी लोन लेंजन बिरबा गेस्ट सिंगदि आइ येरि थंग थंग होजिक फाउदा फंबिरि बसे शांता मंगांग ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ACOAM लोप कंगलई पाक ने आई शांता बुतराम ओक्सरी हानबदा अदुगा हेता थंगन फमिनि जरि बसे डॉक्टर निमाइचान लुवांग स्पोक्सपर्सन बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने तसंगमक्ति ngasiगी manung hodagi khwaidagi maru oiba machal haiba tai madudi khoigi employee association gi side tagi purujit lairik yangbam mingoina panjarabada secretary Manipur government services federation and all india state government employee federation si yauguni haibadagi aikoi hana so engage tawjabani masa mangna su yabidana lakani haibani adubu hauram dai nga ki mangda si lakpa ngamoidore na haidorukdagi masa si lakhidre marona hairakanda thabak thoiba मफम दुगी थौबु हाइtai थौबु दुगी सुमांग दुदा खोइ म्याम से थबक थोक तोरमने खोइदि यंग यंग फिरोन दि सेलगा चंगाबा अदुगा थौबु ओगदरबा योंगि मपुदुना थबम चथोकी हाइबदगी खोइसे सुमांग द ngarebi फिल्म दुनि कर्मधारी यावदना थबक पांगथोक फमदा लागा कुइना ngaइबा अदुगा मागी मरमदा खोइगी हाइरिबा इशू सिगी मरमदा खनबैसे कर्मधारी यावदना खनबै फिल्म दुनि ngasi ओरि फिल्म से यानान बसे आइना ओजानी माइचान लुवांग द लाक्सपताय मतुदि reliable source tagi haibatai hujik ngaki mangda phangbada maroina hujik se striker sing se ga haitai marona employee association je ahum ni punna ahum sing se kana kana yanarim no di khangdri adu hujik phawbada kanna chief secretary gi level da wari saba negotiation gi talk ki yasinana gi phim lai haiba su koi paw phangdabdi nate oja yanaragati haibe question ni yanabu mak natribnina in case yanaragati hujik phawda sarkar gi side government gi side thamise October 1 2019 dagi implement tawna enforce tawna bai phibam duni adugi actual pay aswagi actual pay walk ki kari guduri April 1 2020 dagi actual pay walk tuma thamgi pi ga bi wafam duni yanara magadi kari guma yanagren khalaba phangiba pawsna chumba yanagren khalagadi ojani maichan karwai area da yanagadaw mange suni madu hai sarat kar lu kar diluri ubong natrni yam lu gudabani aina lakchari sina government gi side ki nati do hoi government do BJP government ni person ne aida party ki ni sarkar ba ki nati koi party ki policy hoina khara haiba government na gasi kai dauri do koina khangdi khange koina mak mari lenar khangdi khange duga ngasi yana dauri unaba du kari area da wari shani madru yana da karam bra yana bra lakada ge du di hai budi yai no jana me wagani adubu akoi government gi yam clearly ngasi media da print media da phajana ure sarkar gi hujiki le phibam position financial position mayam ure manipur government se khara koi samna da koi resource leijadaba adu state ni hujik leiriba koi resource financial position jida 7 pay commission ji hek piba thune piba se khitang wagadaba haitare ne mayam si chara he mina bi type ta lakputa raba ngasai ai nau haijage khoigi hujiki mayam na taliba 7 pay commission si piba taragadi akoi manipur gi sarkar da lakadur ba additional fund requirement marugi burden haibatare ko madu 1386 crore sahi mamamda si lakani na estimate tawri bane ba si de koi
ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯗꯩ ꯈꯣꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯖꯔꯤꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯉꯒ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯉꯒ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯟꯇꯣꯛ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯪꯁꯤꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2019ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯆꯨअल पेमेंट हौबसिना 2020 की अप्रैल दगी होगी हाइबनेबा मधुसु होय आइसु सरकार की थबक तौरई ना होय अखोय सु सुमाइना पे की डिमांड तौगी मयम हड़ताल तौ कोपचकर यौजरे बा होय मधु एम्प्लॉई हिंगा क्या पेन गरदु मानदे मतंग सिदा अदु आइगी पर्सनल ओपिनियन निको अदु मतंग दुरा खरा अमसु हंतो अमसु हंजिन हौजिकि लेरिबा मणिपुर की सेन थुम की फिबम फाइनेंशियल पोजिशन सिरदी एम्प्लॉई हिंगा हारिदु खुदकते पिबदु गमदबनिना एम्प्लॉई हिंगु खैतंगदी हंदोकपा दरकार लेगदरा इन खले ओके ihan han bagi round gi combining ba opinion se santa maroina hojik lai se yes janagra bum yam phare yanadren su lawro se 77 days 22nd March 2018 dagi seizwak strike se launch tawr khibani hochiku parakanda till that 77 days ene pawa yare numi chamani gai do sum khangaudradi yanadre sum changjan gi doini overall 7 pay commission employee side ki demand to si kamain thambiningi aduga maroina sarkar ki side ki hujik phawbudi piba leitrimina yanawi phim du leitrimina chap chaw him lakchandrimina sumai sum chatharagadi common people sing sufferer duna being a ngasai ki civil society organization amagi gen secretary moina organization secretary men kamain thambiningi thamjaningi se ngasai ki 7 pay si yamna legitimate oiba demand ne haibasi medi yam senga india gi law da chahi tara khuding gi revise tawgadabni haibase yam sengna thami ado akhoi gi state ki economic freedom ji phattabani na akhoi na dum theng na implement tawjabai wani mase kano gi amada maran thangjana bana di kaim kana roi ado hujik laiba 7 pay gi kano se di strike se masi di pura akhoi gi kaya tare kangan manung da तुम्मी मी मलेरिया की कांग चिपग चप मानदोने भाई लोरपद हाइजनिंगेको ngसाई स्ट्राइक से चथरब कनोसिना अखोई एम्प्लॉई सिंगसिना ngan अखोई ऑनरेबल सीएम ना कोट तौबीगिबदा अखोइना पेपर दा थेंगनाजबनी कोट तौबीबदा 98,000 समथिंग एम्प्लॉईज रेगुलर ने ना माकना कोट तौबी अनि सुबदा 40,000 अनदर एडिशनल पेंशनर्स लई मणिपुर दा हाइबा पेंशनर्स अमदी कनो एम्प्लॉई सिंगसिगी सैलरी पीबदा होजिकी 7 पे से कमीशन तो मतमदा 1386 करोड़ से दरकार ओइगनी एन हाइबीबने हाइबा 1 लाख एम्प्लॉई प्लस 40,000 पेंशनर की डिमांड सिना 7 पे की स्ट्राइक मनुंगसिदा थिंजलिबा ऑफिस अदगी अखोइगी सिविक एक्शन प्रोग्राम चथरकदबा सब लाइन डिपार्टमेंट मयाम अमा अदुगा अखोई अदुगी मथक्ता अमु हुजिक थिंजलैबा मासागी कांगबुना अखोई हुजिक सेक्रेटरीट की एसोसिएशन सिना मखोइना हेक थिंजनगिबदैदी अखोई इकोनॉमिक सिस्टम जे मिन उदबवानी हैना सा हाइजबदुनी कांगन मनुंगदा नुगाइना तुमिबा मी अमदा याम साथीबा कांग अमना चिपगा मानदोइना हाइजे अनदर 6 months 7 months की मतुंगदा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से नक्सलक मतमदा उरकनी हयंग सेक्रेटरीता मी मैम फाइल पायरगा चेलक मंत्री मैम की ngसाई मागी मी सिंगदो फाइनेंस की ऑफिस ता गाइबा अदगी क्यू मैम उरकनेबा हाइबा क्यू सी बाउदा रेगुलर ओइना फंक्शन तौरबो पास तौ ngमद्रबा यूसी लौबा ngमदबा मैम हनगिबा कोटगिबा फाइल मैम यावरिनेबा देन अदुमा नाकंदा थमरगांदा मो सेकेंडली अखोई डायरेक्ट सिविक सोसाइटी दा हथेंगना थबक तौबा डिपार्टमेंट अहुम मरी ले मणिपुर अखोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मोय अहुम जिदी ngसाई पब्लिक की डिमांड ने लाकदोइसे नोंग मरकता मलेरिया की कांगबुना होजि कांग चेम दाइसिदा कनो कांग हिदा कापते यापोंते अदगी एग्रीकल्चर ना हार ये लोया यापोंते ngasi gi स्ट्राइक सिना डिपार्टमेंट सिंग से लोइना डिफंग तवलगा थम्मकान सिदा ngasi दगिना नुमित कुथ्राम निफुनी बनुंग लांथोखरकांदा नोंग लाकांदा लौसी यंग लौ नैनरप मतमदा लौमी मैम हार पीवेन डिमांड तौरकांदा स्ट्राइकर मैम सिना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कनबा लाक्तोदिब्रा नंबर 1 को अदुगा मागी अइना स्ट्राइकर द ब्लेम तवै वानते स्ट्राइक टू की मोडेलिटी टू की वाने प्रजान हयंग अटैक तौरक्तोइसे गवर्नमेंट कम स्ट्राइक तौबिरिबा डिपार्टमेंट की इचिन नाउ सिंगसिना सिने मोइदने लाक्तोइसे अदुना कॉन्फ्रेंस से
government ga kenoga government ga striker gi confront di lai radana ko another 20-30 days ama continue to be over mase public to government confront on garne ba public na civil society na ubadi kana no secretary to pham mi meeting su government ne koi mitadi praja ga meeting da di moi su government ne then adigi level legak chalai riba minister me am government ni moi me am punna koi mitadi ama kata oina uri ne ba kari umba public ki oiba phangada ba sakthung me am je thenga ba ko praja na heng tor ka da irang du di sidi striker sing then government na mi yeng sieng na sa na ubiba chumme na koi tamjani nge sima tang na okay ujani machan maroina yana ga to ba hoji yana bagi phapum su leibani na yana ga to ba wari chabam se abarom da ati hoji kanona santan thambiri se employee bo ro sarkar bo ro praja mayam na udu shi sarkar ni apun bodu ni sam na re kanda aduga maroina khwai dagi end sufferer se abarom da ati common people do ne sum pushalaga di waraka do se Samuai karai tu nama luar nama gian tanah nama ngatani amarom dah harga BJP su yang nak commitment leba vision leba tu kumba sarkar pada kau sahi mabudi karai hele samuai karai tu nama yang nabam thokpa tu ga sukui ba 77 days se yang nabam several round of talk pudi pang tu itu without any solution ended ni hojik pau puda aku ni mayam na sum jing se common people ni namaro jing se ama suano ba sarkar ni tu employees sing su almost sarkar ki machinery ni Samurai karai tu rumah kerana ni ada bom talk tu beras ni hangi question je. Uzani macam kamain termining guys. Sidi strike tu ba kasi apa benate. Hujiki strike si cumna department nama khak tahu ya benate Manipur pumbagi cukli pai ba central kai hai tera. Sabna ada migi da brain da headquarter stop lepne ba. Ado no si thabuk si loino almost paralyzed to na lay rain low tare. Uji a quickie Santana high gibdo. Some strike here, some jungle adi, quishal adi. How did the equipment for the D Kanobuki Junni Nung Tare, low Surani, what you were about? Hard the Karlakani, the gi Ate implement me am the Karlakani, Prajagi Dimati, am Lakani about the Karse. Must he meet out of the Aquay सरकार का प्रजा का छाउन बदी लायर देना कोई मणिपुर दा असुकी मतिक अमांग उदुरी नेबा प्रोडक्टिविटी हंजगदुरी नेबा मथंग चाहिए द लोक दोरी फौजे फौदोक छि वाट कदुरी नेबा हार साइड रे सैंक्शन ऑर्डर साइकी मटेरियल तो थोका पोते सैंक्शन ऑर्डर यावदि अदु फाइल से यावदि यादेबा संग दौक जगह से थबक सुदन लेरे दुनी अदुना स्ट्राइक ती थून लोशन बजे कोरी पामे ओके गो मेंगी साइट की जो यारिंगई करम मोंगदरो हुजी अखोइना पामजब खंजब बजे खंजरी जे यारिंगई अखोइ एकोमोडेट तौननबा अरुगा स्ट्राइकर का साइट की सु होय यागदा पोता ngangnaba ai wui thuk pa ba possibility oi ba yam practical oi ba feasibility oi ba pragmatic oi ba approach torga ani makse yana ba government gi di financial position ni mayam khangbire manipur gi ai chawk ba ma sai khabar i ju hai ju ge ba mayam ata ba khobren do huji manipur gi khoi gi government tham da akoi di isai paisa ka de ko mayam khangbire khoi income revenue si am wan ka ji khatani अरे थाम तो कोई मणिपुर गवर्नमेंट ना सेंटर की फंगी से लुपा करोड़ चामरी अंकई फंगी है चामरी अंकई जी तो लोग खत्ता था ओनली सैलरी था जो मर फूसत करे बा को अरे कैमरे मोरे अरे चाम हुमद्राम उले मोगे चराना चाम हुमद्राम उले मोरे अरे मनुंग दा अकोई की लोन हाना लोन लोरू बगी 9,836 करोड़ सी लोन लोरू बगी मरुगी इंटरेस्ट थाम दा 70 करोड़ थी है बकोजे अदगी नोम की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अखोगी मंथली लुपा करोड़ यांखई मुक चलेबा सुमायना तौसल काना अखोइना लौ अखोइना फंगिबा चामरी यांखई जिना दी मसाइगी बर्डन लाइबा एडिशनल फंड लाइबा दरकार लाइदो मिट तौबु ngमोइदबनी तसेंगबदी 7 पे कमीशन हानगी सुंगाय 5 पे कमीशन 6 पे कमीशन अरे आई इसाना थबक तोरिङैदा फर्स्ट सेकंड पे कमीशन की तौई को सिगुम बर्ग लाप से पे कमीशन की इंप्लीमेंट तौब से मसी पैसा कराई दी कोई स्टेट गवर्नमेंट ना मरु की मेन खट कदगे मरी रिसोर्स कराई दी नो कोई दी ओनली वन रिसोर्स दैट इज अ फाइनेंस कमीशन होजी अखोई की 7 पे कमीशन सोइन पीनी
only matamgi wani ya mayam na khara thuna pamba theng re atai state pi gre khot kre haiba akoi theng de lere ba upai leitan torimni sida upai leijante upai leitradi PDM pining jani upai leitabri ba aduna masi pirak kanda masi paisa je kai lagta gi bu 15 finance commission gi koi logudabne ba ado manipur government charona yingi je singai ri se 15 finance commission sing ngai ri ne ba sing na ra da ado gi paisa la logduri ne ba okay santa maroi na sai panbi ki da mention to bi ki se maroi modality of the strike to be wafum pale samai krai roma santana sumu bi bada vision da kamai changjal ni aduga kamai changjal lagadi khare na phanen kan bi aduga karim kan yes moi ki pressure to so legitimate demand ni adugi pressure to bi ba aduga som the public common people to jam hena suffer to roi da ba swai area se modality to strike in main wari sarakan da santa kamai tham bi don akoina modalities of strike na he palli se atai gi nate ba koi gi sarna bi do ni usi ko akoi sar ni mai chana bi do ni akoi gi state se 101% center gi nira cha state ne na hai bi ai ba तारदी साउनिंग दिया है को अभी वो असेंग दे असेंग बने अदो ना साइगी फर्स्ट ऑफ ऑल अकोइना एनी फॉर्म ऑफ डिमांड तो मतम दा अकोइना स्ट्राइक से एज ए टूल सिनबजे सिन तब अतोप स्टाइल तो वही तब से को अकोइना अदो स्ट्राइक से एज ए टूल सिन मा हायर कंदा स्ट्राइक तो रोई से तो जे हैव दी नते अदोगा अकोइगी हुजिकी सेक्रेटरीट की एम्प्लॉई अमदी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना स्ट्राइक तो रोक हाइबजी रनिंग गवर्नमेंट अमगी बैकबोन थुदेक पगा चमनेबा अदुगा आई इपाना आई ना पीयू हाइबा पोट तो पीयू याद्रे ना आई इपा हातो पुरिया रोइदना को समना हाइबा को अदि याम कन्ना तौरुरगदि मसी यंग तुंगदा ngasi dagina economy se back sat khitoi ne ba maramdi akoi gi first of all akoi gi lairiba state gi main source of income je center am ko oire then second da mukasu main source of income je government gi grant adagi laiba grant in aid adagi atai scheme project central sponsor scheme na loi oiri ne ba aduna moina sidai da strike tok salaga department je function tawrak taw matam da secretary ki employee sing na function maru ena secretary na function tawrak taw matam je swais da di akoi gi grant in aid la kada ba government gi grant in aid la kada ba central sponsor scheme la kada ba si myam se loin mak stuck ne ba numi kya ni stuck no taw doi se moina strike taw ro ya ga di kyam kuin stuck to tham doi no moina aduga moina tawriba demand se sigi demand sigi hayek 6 pay 7 pay je phangen khalaji ne ko phangba matam da su paisa je moina phang doi ne ba number 1 ko modalities of strikes yeng se ba secondly civil society amana muk strike to kan yeng se ba JCIP na strike to bu yeng se ba June 19 ki strike te yeng se adagi manorama gi matam du gi strike to de yeng se matam du da nom gi chara tan ba mi mayam amana ma gi thabak thadu ga lisho driver na adagi lambi da injang na pi yon bi ima iben na adagi dukan pham mayam na thoga dukang thong lo la kan da strike se sa thare ne ba moi pesa mangim ne ba som gi condition de di amuka government ga moi ga kan muk dari ngai da praja gi paisa mangan na moi gi paisa jong phang doi ne ba ado da di strike ki ngasai gi sathari bagi mong ji kitang change to di kai kai ge ba ngasai gi praja gi laiba senthang si so kanda 7 pay gi 800 plus crore deficit tari ba state ne finance minister gi statement gi matungina adugi mathak tu da 1386 crore ama dakar hoyena sarna su haibi di government su haibi ni 1386 crore je government na kamai tawra ga pi du no na present to ngam ri ngai ji da amuka government gi laiba praja gi senthang delhi da gi laiba scheme gi paisa mayam je matam sana yohandra kanda phangba 7 pay du bo strike to wi sing ji ba employee mayam si bu pen bi ga pukning da pen ga moi gi macha masu gi paisa yauri bani moi gi mane mandon moi gi khungang da lehoba mari mata moi gi paisa yauri bani civic amenities ki paisa yauri bani matam sana yorok ta ta di pot si ma gi mayum da direct thengak pata bani ha je si moi na khanga matung da strike ki modality se kitang praja da theng da ba common man da sok ta mong da strike ta hon ba do adu gi mong da sanction bi di yam phagara in kan jai swai matang striker singidi kai sumang bolite sam na kan strike to ngi munung su pisa ko ngi du strike the successful su 7 pay commission hen hengat na mangani adu lai wa pham di common man singi phangam to ko beneficiary hai tare benefit mayam sing do backlog chatoi ne chagi phajal thamakan madu ren sam da thamakan demand to go su being a human being kari phau kai phobi ke ne ba Nimaichand Luwang hek lak pasi GAC lak tramina GAC ka tang sajage GAC na kan na uji hangi se moroina formula se uji puti yam puthore annually in case 7 pay se implement to tar ga di 1386 crore gi send pam ma sai khuding gi chatkini ai formula aduga monthly kari 450 crore aduga hanagi pusal number sing kari sing sendoi pi ba khop gi mayam puthore uji se morom dadi pi depending aduga
ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯕ ꯑꯗꯣ ꯖꯦꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ 2017ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯚꯤꯖꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯀꯩꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯦꯛ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ BJPꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯒꯗꯤ 7 ꯄꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯁꯤ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ 7 ꯄꯦ ꯄꯤꯅꯤꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯏ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯦꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯀꯥꯏꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯃꯥꯏꯆꯣꯟ ꯂꯥꯎ ꯖꯦꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯪꯕꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯔꯥꯎꯟ ꯈꯔ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯍꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯟ ꯇꯣꯇꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 7 ꯄꯦ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃꯗ ꯀꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯚꯤꯖꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯄꯣꯁꯄꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 2017ꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗꯁꯨ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯄꯣꯁꯄꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ MPPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ MPPꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯔꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗꯨꯗ ꯚꯤꯖꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯗꯤ what is the intention of that party maruina ayamba aduneba aduna 7 pay commission gidi koi we are committed akoi chief minister su hai gra soidna committed ni ngamdabagi wani hujik ta khara financial position manipur gi state ki funding position sida ngamdadna tawbi wani aduna koi soidna implement tawgani pigani haibda ngasi as a spokesperson of the BJP ai ngasi sidum haijagebo hana sudum mai ngasi sudum haijagebo are matam gi wani yes it is a question of time maramdi sida ina ma haining ise mayam su khaitang manipur gi praja su adagi 7 pay commission tanbiri ba isinau sing employee punamak su aim ta haijagebo ko akoi gi laira ba imungda laira ba mapa ga mama ga na anga hum phu ene ina kun ma mi gi di car leigre akoi su leiningi ad angang dro mapa dra mui gi di leigre akoi gi leidri da paisa ru leit dong ni wa ba ngam da tong ni dra nang nei bu ga dong pu pi nu ko sin do adu mak ti heng nu ngai tab do ta phajada ba hai ta ni de mapa mapa oi na su thoi de soi adu karim kan da i sa se dong no pharak ta ga su ba hang nei da bu su ke khangi da ai leiningi nang mapa mama na bu masaru pa da car to ngoni ngoi dro adu ngamdaba potui wa adu lebi wani similar ko amma ai tripura ga compare toge hai tripura se ai chahi ahum se medical college da professor hoina ai thabuk to lebni tripura gi salary se adum pi aina leringi matam da hojik ti kay mo ngam du no khang de ko 7 pay pi re ni ga che di pirong do mo ti mandri pi e moidi moina akoina sida manipur 6 pay commission phangkan da मोरी 5 कुंबर मुनिंग कम दो आइदर 4 भोग रंबे 5 कंपेगी कमीशन 5 पेगी सम ग्रेडिंग में आमदुरा 100 खलग पीबा माले मोई तोलो से पीएबा हाय अरु त्रिपुरा की फे 7 पे हुजी मग पीतर जो पीनी हाय गरे त्रिपुरा का कोई मणिपुर का खेन बा अमतक हाजगे को मयाम दा हाय कोई रिसोर्स दा रेवेन्यू दा इनकम दा त्रिपुरा ना याम ने हेले कोई मणिपुर दगी रेवेन्यू रिसोर्स है मुई गिदी अकोई मणिपुर गिदी समना हटा
revenue resource kabu ya posi itau tau di hai tare government su har su phajana tau bunga mamda ba hai kadra praja ki ju khara wat pa hai kadra I wat wali khoi gi di sing puna mak che loina mak kari gumba jiba pan puram tha di ba ri mangal le ba mui de mangan de akoi sadi irrigation project leiko leing je chahi na ni omul lok pui tiab thabak che moi lok te khoi di am na even ai gi area da hai je ge ba ari khoi san do gi area da su hai ge ba ko lok si hang le ba Tripura da di sahim da omul lo ine Tripura ki revenue income husi ai hai je ge moi gi di production fruit production ko lisu thaibong ki hom yam gre da moi gi di adagi moi di agor pambi revenue wise da state Tripura da koi khena bale ya ko yes ku phai da revenue lang na ba thabak sinpham gi di sidok sin yam ta gi ba aduga Tripura gi amuken kar se hosi moi di koi gi kari har gas gi mami gas gi torga fuel torga electricity generate torga si ani electricity ro Bangladesh se yo libne Nepal yo libne even Manipur suleri bane Myanmar yo libne aduna aina hajeri se Tripura ga Manipur ga compare to di revenue resource di moina yam thini hen gani moina khana su komung gudrung ma leng khan sini sini na akoi adu Tripura si lai re na koi Manipur gi 7 pay commission tawroi habdi leite so implement tawgani vision document gi matang adu point am tam sagi vision document gi matang sida BJP na natraga Congress na oisu ai MPP su oibe ame to oisu no moina ngasai gi 7 pay pi ni na vision na hapasiti hoi moi gi akoi lisang sin na yeng kan da koi na paira ga di sibaudi to biram ge na koi khalli hai bane ba si yara se ba to bodo bo husiki strike sida government na diffuse to do ngam da sida koi na pakhati se ko kai no ai kan da as a civil society as a common man akoina pakhat pasi kai no ai kan da ngasai gi government of Manipur ki huzik honorable chief minister sina mana puthok pirak pa yamna phajaba program hum mari ai tare ko go to hill koi go to village si ma'am se hana layam da dina ten khali koi as a civil society magi department line department sing do hana thabak torom da bai wani mana go to village har ga mi jing do loi active en mane na akoi civil society mai kai de mai logjai adu ma yamna phajana honorable cm na implement to bire adu bo strike si tori ngai manung sida ngarang han so muka go to hill village punna toksan gre ko Honorable CM ki Secretary to Pami Taure. Adu mamang nasu 77 days sure. Tamona so haibiri ko. 77 days da every month taurai ni na. Tha ni da go to hill go to village ani hum toksan gram ne ko. Hai riba go to hill go to village ibu ngasai gi line department sing tu na implement taurai zala na traga taurak tab zala. Kari gi taurakte. Taurak ga di kari action log dori go mena. Maram di moi gi strike manung da oi gi ni na ka tamna taurji si medi ga ina. Hai ga dum jana thokki doira go men ga. Wari ni ko ina ja. Partly akoi na di employees go men oina ui ministers go men ni CM go men akoi mitadi akoi na mission praja ne akoi demand to ba si di akoi thau ne yam sek na aduna strike sigi ngasai gi vision one to kai ta ne ko aduga moi gi vision du da strike sin vision du thugai do ra BJP na ngasai gi rule dori ngai matam sida BJP gi makha da thabak tawri ba BJP gi vision da thabak tawbiri ba employee me am sina BJP gi vision de thugai do ra ba BJP di singna da la ga na mu hang ning pagi matang am la ko ni okay hang ba ke sukai de madudi hujik maroi ni yeng bira kan da hujik pudi hujik live game gi ba ma na thakana horen YouTube ta kai de yeng bi ba ma wa hang to ko sukai de as a people la moine as a representative of civil society organization santa hang gu ko sukai de santa hujik su dum thambiri mathang lak posi su question supre ki matung da in lak ka do santa tar ka do ni तबुदो ब्रेक की मतुंग दंग जिगे ब्रेक की मतुंग इम्पैक्ट न्यूज की मन हुने यंग बिरब पुनम की फमदा थुना पुदुन लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो ब्रेक की मतुंग यंग बिरब पुनम पु अमकन ताराम नोक्सरी शांता बरोना होजिक पुदी ngसाइगी सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की ACOAM लुक कंगली पाक की ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी मोइना बीइंग ए लीडर ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मोइना याम एक्टिव सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन की Secretary moina phawdi phawbiri kuishalla ga di mase faroi haibagi wafam di phawdi but so far 77 days suzal phawbuda maroina ma soi ba haitai akhoi se nungai tre sin marom noi kai ginu site to yana ba thuna por ka haiba voice kamba adu any kind of kanu sing se u da ba haitai visible oi da haitai visible se as a patient oi bagi khudam dura natragana samhai krai dnoma government employee sector system yam the around say 40,000 muki pensioner game le around 98,000 am gi le
somewhere 1 lakh above ki kanom ne haijari wa family kre kra lo influence toro kan moi gi influence to kan man batagira somewhere mass public voice ama iwat wat pa 77 days ji suraba karim kan do khoi ju pa masi yam kuin cha thara di phati pharu hai bam chukang ba public ki kare gi benefit kai sing loi hold up tor thame aduga karim kan da barui ba che sang ching kai sing athu kai gi nang na ba khona ba di sin ngok thelak panina amta yadre kai su khan di khan ba masi kamai upi ge swai masi akhoi gi manipur se kamai to ge da akhoi gi lamdam sida leibiri ba akhoi gi yamna phajaba hai tare ko akhoi gi guardian sing parents sing adagi akhoi gi hojik ki timing sida yamna hot oiri se kaino kana akhoi metric peka class 11 12 haido khibagi magi ngasagi mapan da tamna ba hona rakpa matam ni ko se samna da example ma haijara ke ba saudi ngamgane ba adu sak mai yang nabadagi haiba ngamdaba mayam su yawngani masigi potse akom lup tang lepakna yamna lisang sine yam sangna urakanda masi achawa problem am din no soi tola ani ase akoina urakanda masi akoina paper da kaida akoina flash tawjabani ado masi matang sida akoi tamorang bire se ai express tawbai matang chap chabam phangjare na lojaraga ai masi kano tawjage supplement tawjage akoi gi manipur sida akoi maksudu ngaire akoi matam da akoi construction business masam sa tawrami supply masam sa tawrami tawriba business sing je akoi gi file sing je pass tawna bhona da akoi je chama kai ma hai tare ko adagi ngak pun ma ngak nokpa akoi gi kano gi type ta akoi gi imung manung gi thabak gi type ta loi tawai ba department se yam seng na do ko hojik je secretary cha se masa kang de khara mo na ga chaladi ko chang yaroi ba ge ta khungop ka je kap tharo dra ga de chang yaroi ba kai thabak ki no kai hang kani aina matam da nakom foundation gi watermelon festival je khoi taw hore matam da kai taw ge da secretary chang na bhona da akoi je akoi NGO gi secretary ni ga chang han de ba akad yang ge ga haisala kum ba ko adugo achaw sangsing kar khangna borok podai putpa chang mangame hojik su ngai re ko mama pa hoi ba singna macha sing du mapa na thana mo na ba manipur da leiba mioi bising je kano akoi gi jati ai tare akoi gi common people sing se tribal bo egera muslim bo egera meitei bo egera akoi gi only source of income je government gi employee di lakpa paisa sina chai thora akanda tholok pa paisa ne ba main oiba mama pa yamna chumna chacha ba mama pa sing na mapa chal mapanda like ta mathana bo na da ngasi GPF kai na ba tanaram ne ba kana umma masa mana thabak tawba masa mana mapa layang na bhona da kana umma na khoi gi kano medical reimbursement tanaram ne ba hari report sing je section department da changra kanda aina kari gumba agriculture thabak tawdi natraga education thabak tawdi ai gi department director ibiraga mana kano secretary ki section da chala kanda section da treasury or treasury de halala laktoi ne ba yam sangbar process ne ba si marak si da aina paisa je upu doi ne ba thikadar da same case ne ba sigi poche pu doi ne ba duna hari poche da koina manipur di ngasi ba da sigumba lawrak ba khongok pa lek ta je ai mota di mi jing je tumin na khara dum thabak suna rain khalli akoina thiro ga di soina gi phab ju pangni yam seng nai da ko mi amani di soidam gi tumin thabak surang mani aduna ngasi ba irang thorok tu ni aduga kana gumba likso driver ama natraga auto thojaba mi ama natraga bazar da dukan phamjaba mi ama kana gumba imai ben ama bazar manung da phamba imai ben ama mana magi macha gi da marup kaya ma yaur kanda lupa lakh manga ama tara ama punjal laga chahi manga taruk sida khomjal laga mana masaji Bangalore da like tam thage Delhi da thage na mana hunar ko matam de magi to missile do tanana bhona da magi matam je loi mang doi ne ba paisa ju lai rasu madi khangnab lai tam ni mang doi ne ba department gi ding asa haibi du ni 98000 employees katani 98000 employees ina manipur di mi ama ga ama ga siam pick pani masak se loi khangnei ba santa do sile char ore tamo sara to sile ore ga ta hai dori ne ba duna bai nang khangnab lai ba ai jem to biro asa du di ore ayuk pung 3 mamang da law ne adi pung 8 bang law mi karam lak na di gai da law ko loina ngasi mak suni ne secretary ta IS officer me am gi gari di loi kham bo ina aduga secretary ki all secretary ki makha gi floor da changma matam da mi 35 kun lepi lambi changmam du da thalaga lai strike tawri ne na adugi matung da amuk all new secretary ta amuk chachi principal secretary hoi kai hoi phami ba adagi bank ki manung bank tu changjal laga akoi awang building am lai se changsi makha da mi pham lai tawmi sung IS officer sing gi gari di loi kame moi ke dori jano thabak sui jala ba ai nang jani je kana gi file no moi suri ja strike tawrogadi kana gi file no moi suri ja aduga moi na wang ang tawai maram sida kai no employee public common man na wang tu se kai no sangana ngangan da ne ba se sangana ngangan da ne kana mumba masi ki sida issue akoina akom lupna puthok jari ba pot sida taseng na war ba mi ma yeng akom lupi office la lakpi ba akoi ga lepmina se akoi ga lepmina kanda akom lupna adugi poto mai mafam yog ba akoi chingane ba yam seng na tamo eta sapio ba ko ha ga yunga ta je sir eta sapio secretary mamang la obeta pung tara da gin ne pung mari makai manga ba ja minister su pham yawi adagi IS officer sing principal secretary sing then akoi gi commissioner sing loina ma office ka ba kari no strike oi ta de ka do ka le no mo ja mo ju thingo da na de
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯐꯥꯏꯜꯅ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂ ꯊꯝꯃꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯤ 15 10 ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay. Ngasai wafam se maro na samwa krai dno madum michang sangagi wafam madum influence to male aduga yana yana na ba sai gi strike on ana maike ma strike to dum leiba se jo strike to maike ma da michang sangal leibai thabak to dum oira chat ki ba karim kan sungai lejada ba mi bi dum yenga dum han gi ba pam yam pam ba ma su aduga mathau so to kum ta ba aduga ma khang ga dum leiba michang sangal lejada mina samwa krai dno ma khoi michang sangal nai bi ge no ma di ngasai gi ganona santan thambi re se ओजानी मैचान इन थमजनिंग से सरकार करी के मफम नतबदा कुइन छु कुइरे ओजाना पॉलिटिकल केनो से तौबिरकपा दुगा लोई उरगा लेरमनी सोय एरिया से कमाई उबिगेशन बीइंग ए वेरी वेटरन पॉलिटिशियन हाउ डू यू सी सच अ ट्रेंड इन मणिपुर मिचंग संगन तौब खोटपा खंगनब चानब मिगी थबुना हाना तौबा मुइदा हायरब मिगी थबु हाना तौबसे हम चटनी मणिपुर हाइतारे चनबी ओनरे चटनी हाइतारे चटनी हाइतारे समनारदा मसी अफब थबकति नत्ति अकोई फनयामना कन्न होनै अकोई आइन निंसिंगजबदा आरके जोय चंद्रन चीफ मिनिस्टर गी रईसु मंत्री होय मतलब आरके जोय चंद्रन सर्कुलर थुई आरि फाइल अमा कनागुंबा ऑफिसर अमगी टेबल दा 15 डेज दगी हेन लेबि यारोय गायना थोकी अबको ऑर्डर मतम खरदी खतंग इम्पैक्ट लेबा हाइगद्रा वाखन दो मयाम दो सीते मतम मेले कोलेबा खर खन्नर मेबु कुइने सतपसी उगिदबा सिप मणिपुर के कोई सोसाइटी की ओइबा हाइताय अखोई लैबाक सिगी ओइना चनबीगुम अमा ओइबा ताई मसिदी चुमथोकपदि दरकार लेन लु तोंग संग है चुमथोकपदि चुमथोक हन्निंग फाउक दबदि नते येंगबदसु नुंगदि नुंगाइते दुगो चुमथोकपदसु मतम खरदि सोइन चंगनि मरमदि लु तोंग चंग किबदु मतम चंगना चंगकपनि मदु मु के हाइतारे चिंथोखिबा मदु मांगहनगिबसु मतम खरदि चंगदोरि समसमदा शांता करिम कांदा बीजेपी सरकार पाइरपसे बीजेपी सरकार पाइर कांदा याम चौथोंना हाइबते थबक ओनसु उति उखिमने खरसु चौनो ngang कैसु काइदबरन खले मदुदि बीजेपी ने पाइरकपा अदुगा मतमदुगी भोट मयामांग लेरंब ब्लॉकेट कतो हांगदोखिबा बीजेपी लागदि हेता सरकार सेमदि हांगदोकनि हांगदोइ बन ब्लॉकेट की कई लेहेलोय कया उदेता दे समसम नार कांदा करिम कांदा एजे कमन मेन मोइना शांतदा खरा फौबी फौनिंग भाई ताई नि समसम नार कांदा 77 days अमा सीजवा स्ट्राइक चथर कांदा याननब फॉर्मुला पुथोप ngамददना लेहि यानरगासु करिगुम ngasi हेंग यानरगासु 77 days of the already passed without any negotiation यामदी हैना यामदी कनोइना यामना कहनी याम ngang दो माइके मोरोमदा थबक खरा साइगी 7 पे कमीशन की मतंग दे स्ट्राइकर एम्प्लॉई सिंगा यानददना डेट लॉक से 77 days अमा चटखिबसी कमाइन चललिनो अदुगा मसिमदी करिम कांदा मसे तुंगदा लाखदब मिरोल सिंगा सोइदना ngang लेहौनी गाइसे करिम कांदा फाउबिब्रा हंगनिंग फाउबिब्रा चुमे सी मतंगजे अखोइगी मसिगी असोइबजे ngasi ngarang ge soiba nate ba se honorable cm da akoina mangona taina ru yaroi ba se akoi last ko 10 40 years akoi generation dagi mamang dagi ko akoi planning gi pot se yaw da akoi maitai main oina akoi manipur gi north east region gi mi sing se akoi isa maksu yaw jaram ni ko haijari ja plan tau da bida policy paikat pa se si masi gi main factor ne na haijage ba kamaina hai roi kan ko akoi gi human resource development ministry am lai ri ba Human Resource Development Ministry sina census holakpa matamda census ki kangbu na census holakanda koi sahi emda missing sug hengale de dum haiba missing hengale bje kamaina manage tok duino haibdi akoi kan de number 1 ko thabak lobu je kamai loge da akoi kakana akoi sarna mantri hoi matamda so kana retire oiregen he ka post kya create taw ya ge ne ga na hairage to thabak loksan bje ko si poche ai je government hun bai wana te ko aseng mani ko ai jari ja aduna ngasai gi post ama create tawba natraga post ama khoi lokthokhiba natraga anoba department ama frame tawrakpa haibasi budget khatagi wanate ngasai gi department duna tawraktori ba thabak tuda mioi kaya bu manage tawrak kedino aina ngasai haijabdo regular employee 98000 na 27.2 lakh ki
फिरेप लेपीमने मणिपुर 27 2 लाख पॉपुलेशन से ngasi ma po gana 27 2 lakh point 1 ne ta hai se ba hayeng dagi 2 3 4 hai se ba swai de lepine ba duna si yam luri di kaino ga na ngasai gi human resource management si akoi suwa yaw da bida thabak laure number 1 ko number 2 center dagi 24 hour akoi gi ni bagi culture ma su am ka leire ade any government la kan adum law doi ne ba akoi industry chakhol ani adu tauni ada tauni law doi ne adu bo industry chakhol abra hai di yeng ta di industry je adum hana gi status tagi hong hong di na te ba hoi poti lai handloom dagi powerloom olak tab nati ai hajaning se ko adagi hai dagi food manufacturing lak tab di nati tawu madu gi doda ngasai gi larger prospective vai tare stakeholder achawa manipur gi mapan da lei basing sina la kan a khoi gi pot sing je lei raga khoi gi economy da direct impact taw gi pot amadi rei leitri udri aduna su khoi gi government na ngasai last 10 20 years tagi si gi backlog lak pasina ngasai fund ji kamain taw ga sin duino ga na khan ma da mo ju awa ba ma soina gi ai wer su wani ai wonda ta na yang chief minister roi nang loi salo ga na saw ra na ko ai junga moy dum khum dori ne bai se wari bu adu ngasai gi kaino kan da akhoi gi leiriba condition ji da akhoi na yengadab di kaino kan da state ki dagi akhoi income kya karage hai se number 1 akhoi gi prospect ne ba any government la kan akhoi request tong ningi je state ta income lupa kya kai income du dagi state ki department jing da segregate tor kan kya khai do ino samna da taxation de kya kai samna da forest de kya kai लाख तरा का इलेक्ट्रिसिटी दे क्या का क्या ना ले नो क्या तो बजेट तो उरी जी ने अपुन ब पैसा मणिपुर थादा गदब दुने कारे इब पैसा जे क्या नो अदो कमाइन ये लिनो आई थिंक असी बाउ द कनाम तना थिरु लेते उरु लेते अदुना जु लाइब तुंग द लाकदब अदो हुजिक सु दुंगाई ने बीजेपी गवर्नमेंट जे लोरम दाइदा थबक लौखलखिने बमु लौदोरिबा थबक जे कई मरम गी लौना तसेंग न तका ओइर जालो नत्रगा तसेंग तका ओइद्र जाला नत्रगा अखोई सरवेगी मतमदा थबक संगबिरमबा अखोई अंकल सिंह अखोई फादर की बैच मागी जूनियर बैच 1950 1945 स्वाइदा थबक संगम मी मैम से सी सिंह से हुजिक सडनली रिटायर होइदोइने 2016 17 18 जे सरलोई रिटायर होइरेको सरलोई बैच से बैकलॉग अचौम लेनेबा हुजिक कारक तोरिबा डायरेक्टर डिपार्टमेंट की सिटी जॉइंट सेक्रेटरी होइना चाहिँ ओम मा होल तवर लेगदबदो जॉइंट सेक्रेटरी थेंगमगा एडिशनल डायरेक्टर थेंगमका डायरेक्टर का दोइनेबा अदो ताडी येंगजेबा ह्यूमन रिसोर्स से कराइ सोइरगेबा अदुगी सोइरिबा मैनेजमेंट दुई मरक्ता अमुका सिगी पैसा जे मैनेज तौना होरैने अदाइदि गवर्नमेंट तौबिरिबा थबक से अनि ने हाइजबनिदा नसाइगी माना अहमदा मी सी हुजिक थबक पी मतमदा कया पिनी मी कया दा मी क्या इंप्लीमेंट तौदोइनो मी कया गी दकानो थारैसे अदुगा थादरिबा प्रोजेक्ट सिदा तोलो पीबा गमकते खलोइदबनेबा मी कया सिना मागी सिविक्सन प्रोग्राम से ऑफिस के आंग दोकान ऑफिस त मी क्या लेर कान यागे मी दो लेरिब्रा नत्र लेतब्रा हाय कान थबक लौदोनेबा ममांग दग लौरम मसिदी हुमफु लौरे हुमद्रा लौरे निफु लौरे गायन पुरा लौनबनेबा अदु कंडीशन थबक सुम लौरबको सि कंडीशन दे तुम हलकनेबा ओके अथंग सुम हलकने ओके ओजन मेचान आइना हुजिक लाक्चनिंग बसे मरुइना ये 2017 गी साइ विजन डॉक्यूमेंट गी चौरपा वारिम दे विजन से अखोई सिमक सिगा तौरपा याइ प्लानिंग दुनी विजन दुनी सम मारे कांदा 2017 गी अदवाइदा थमग्रे अदुगा यस लाइक हो हाइते सुंगा कारम दबा खितंग कारम बदगी कुमाथोय कारक कि पैसे याम अचौबा गेन ने सम मारे कांदा अदवा एरिया दुम लेग्रे 2019 गी मेदा लोकसभा इलेक्शन हमसु लेतबदि नते 2000 लाखदोरिबा 2019 लेता 2017 दा हाइदि हाइग्रे अदवा इदु हाइग्रे भोट चरकपम पिरे सरकार सेमग्रे याम मन पिथोरसु करिम कान 7 पे से कौथोकिदन मिसे कौगन मियोय बनिना मेमोरी से याम मन पिथोखरदि मदु इम्पैक्ट रे लेरोय अदुना 2019 गी इलेक्शन स्वाइदसु 7 पे कमीशन की सिना अचौबा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम स्वाइद तौब यानी का हाइबा अदुगुंबा खरसु बीजेपी साइड याव जालसने पैसा लेबा लेतबि वाफम नतबदा मधुमदी यावदो मानदे अदुम द खनबिरनु होय सिंगसिंग पैसा लेतबने मन 7 पे कमीशन दा बीजेपी ना पॉलिटिक्स सुतौ तौजदि ओके विजन डॉक्यूमेंट हापसु पॉलिटिक्स की हापनती पार्टी की पॉलिसी अखोगी मणिपुर गवर्नमेंट की इम्प्लॉय मैम जी 7 पे कमीशन फंगबम थोई अखोई ngamno होनगनी हाइबगी अदुगी विजन दु हापगी वाने अदुना 2019 की पार्लियामेंट इलेक्शन की सु बीजेपी थोइनो वादे मरमदी कई रोबु मयामना वोट पिबिरकदुसे 7 पे कमीशन दो 2019 मयारा वोट मया तरमदाइदा पीर कांदा वोट याम फंगनी वालेतेबा फॉर एग्जांपल निको अदुगा मरी लेनतिएबा ओय ngannasु पिरकनिं खल्ली ओय अदुम करिगुम ngamदर खर थेंग पिरसु डिफरेंट ग्राउंड की पीबोइनेबा अदुना कोई बीजेपी की दी 2019 की पार्लियामेंट इलेक्शन की तब वोटी कहीं अखोई की बीजेपी गवर्नमेंट हो तौरसे इन सच ए शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम यंग को अखोई अचीवमेंट मैम से
Birena Chief Minister Orga, Head Chief Minister Orga, Ta Taruk Taret blockade Taulimado, Luchal Ibni. I guess I put it in Luchal Ibni to go about a blockade. Wiki is Pinto. Very large extent under blockade is a long Aku Simendo, what Pandurim Baramze, and Surazam Buramima Pan Hatuga, Sahi Ani Rumsi, Polo than Trambaze, she Luchal even ever. I think come some other Manipur da Singi Prazaga, Tamgi Prazaga say, Yanabi title never. And step kaya long to say, the Chiroi, Festival, Wayo, Sing Chalu, Wairo, Sing in the Midpu, Hiro, Amu, Wairo, Torga, Akoi, Sing Amritam Gipraza, Suki Mati Nushida of music. Yes. So home the Poran, was to my strike is highness under terms of strike is a strike is a solution lovely. Ricky Gomez, he's like strike 7 pigs, 7 pigs, DSMD, without any formula. I had a solution. I sing by handling the any Murti strike to the Herse. Strike rim laeba. Strike lapping it told me Warisaba. Are the Amani coming to strike told them what money. Hojiki, PA commission, 7 PA commission, it already. We Karaida, Carmito, you know, Kaitam Gudimatam Sangre. Our government say, Yamna Hishimbugo, Medishoidna, Warisanaga, Yarakani, Shibugo, State says Santa, financial financial money, Yampate, Manatuma, Koya, Karimanda, yes, I should see some high to employees who Yanagado area, Karahandon, Yanaba, Shikaran, Yanabam, Toy, do Watum, the Kosham saying the Santa Lucia say, Kitang Wang Karakara, Amtang Hamjata Maduti. Topi chocolate am cutting the over. At the occasion, any cut chocolate sigi kaitare. Simply picture the Romney Haga, Gojin and Nimok Sanaki Base. The own 70 division documentum Yawre, but on a Maramorican income without right to perhaps, who knows, a sober Rolam Lorm Bayakali, 21 Congress, 0 the key. At 2019 it looks elections naturally. Occasion and is the chocolate am cutting Wadi Man, President 7 Pay Commission. Yam saying BJP now who's Upile Atopa government or masu adum upai lezeroi drain khale maram de because city fake and figure ne 800 something crores ya koi deficit tale re je khangam ne ba aduga sarna jo hybrid ne ba 13 finance commission da koi ngai doi ne hairi ne ba 15 finance commission da ngai ne hairi ba city pura fake and figure ne ba so is the la kan ne ba sarna sai yang biri ba 77 days yo salaba strike sida na sai ai ya sapo to di pi da yaroi pi da yaroi na get ta sum kapsal agadi nang saninga sau saing da to an haibagi wai ma honorable cm na koi mi wai ra also tong ni guy na mo hire present adugo honorable cm na pai government sina mi je wai bangam ma basung na ta masu minung si mung lai ri ba de si si na draga di mi akoina cross hire to thor de koi kai tholakani kolakani adu ne ba adagi adu mayam marak to da sai ye backfire di government na lakadoi ne maram di public ki oina di government employee as a government masamak ne government employee Manipur dabu government employees ne yam chau chau wani atopa country da India da chau chau wani atopa country da yenga gadi moina ngasi strike to da mangi paisa je taxpayers ki paisa ne akoi ki paisa ne akoi na income tax thi gi ba akoi na gari gi tax thi gi ba akoi na lam gi tax thi gi ba ising gi tax thi ba mai gi tax thi gi ba gi paisa me am do aduna government employees sing se tolo piri ni infrastructure je semgalai ni all over India gi aduna moina public ta yamna kaitare yamna haras to mo da strike to ji ta sengna masidi phattabane yam sena ri government na su mana pibunga moi da oi ta di mi mari mangani wari sana ji da ai pinga moro nangi poto noi hai do khoi di leiti ne upai leiti ye ngone je file je kadai no ne hai matung da yarak ta kangbu du so mu ka ngak pane hai jari bako yarak ta kangbu du ure ba file du leitre pesa leitre mit mamang de samay kra no convince to what para natragana samay kra no mi ne convince to so ai to taro do hai bi le bizala koi gi demand du so oi bi aba demand to tra ga di pot ti moi de so back fire to ngai maram di leiti hai jabani da okay thank you Shanta to go Johnny Nimaichand Luwang ngasi impact news so lak bibo to ngasi gi manung na si mapung pham de tai lo chalak pota kai khamnu jari ba guest ani mapu amuk kana thagat chal ngasi gi damang ta impact news ki manung na matang asi lo sinjana ba tanjai ro le dulam dam se thok liba thok do wa thok kya gi marik sum report ki damak impact news mi ta dun lebiu